Hashwa jong ka Dorbar mang tengka ka KHEDC ke ban sedang ha ka arpau terik ujeliu. U chairman ka legislative uba LG nong sen ula Plie ka Ïing Dorbar ka Thymmai jong ka KHEDC badang syudak bantation. Ya kini ka Ïing jong ka legislative lamang pisah du sauklur nyup saulak tengka na ka 13 Finance Commission henrei ladang pendep shwa tang ya ka Ïing Dorbar kat baki wei di ki office terikam ondang pendep hadin. Ha kini ka sengi la pelong shwa ya ka jingelang ha conference hall bala penyat do ba bantai dor lingdo MDC bat layo cingkren no ba PNCM ubelong CM bat no ba LG nong set chairman ha ka jingadon rengkat ki MDC ka liang sensyar bat liang persya. Snow bakalong ke burom ke bakrawe ya gajah betul begini bahagian belum pesan senam junai banyo entah ya Ïing Dorbar ke balese kala ya rengkat kadang bagi Ïing Dorbar po coba di notis begini. Lalu ya ke balik visit syaka Tripura Tribal Area District Council hampir bat ngalap syaka Ïing Dorbar te kalau syaka pada Shong kalau saya berulang ada kata-kata abang bujur bagi Ïing Dorbar begini iba yang sadin sejumlah jadi kaji ngelak kaji mentah ban penyo yang di Ïing Dorbar mentah nala persang ya kapan bebah bat bani bujur lesi kamlong su kepada sadin tu kata-kata lesi ngelak kamlong ada mas bunyi dari kita kum bakolong mentah ini nama katakan ni kalau ke burung ya ke council begini malas sih kalau kau burung kau kau yang kerja betul betul.